Get set for a mind-blowing afternoon. Attention, Class A drivers. You have 15 minutes to qualify. Evo, poštovani slušatelji, petak je, ako niste znali, za one koji ne znaju ni koji je dan, ni datum, znaš da ima takvih, koji uopće ne znaju gdje su. Zgubljeni u prostoru i vremenu. Prostoru, vremenu, koja još dimenzija ima? Nema, prostor, vremena i da. Prostor, vrijeme, da. Evo, dakle, 29. je travnja, mjeseca travnja 2011. godine, petak je, po redu, dakle, peti dan u tjednu, nalazimo se u Hrvatskoj, još malo po Europskoj uniji, mogu reći slobodno. Da, slobodno. Slobodno mogu reći Europskoj uniji, da, još zadnji centimetre brojimo. Evo, još malo... Sitno brojim, ne mogu da stojim, sjećaš se, izvina. Koliko, 30 do malo još. 0,030, da. Zbilja, evo, ostaje nam još nekoliko zadataka napraviti i, brate, evo, u Europskoj uniji smo. Sad, u lipnju. Pa to je to, pa u lipnju, da. Dakle, 29. travnja, drugi program Hrvatskog radija, drugi je prvi program u stvari. Drugi program je prvi program. Ne, drugi program, a drugši je program. Drugčiji ne mora znači da je bolji. Drugčiji može značiti lošiji. Ne, u pozitivnom smislu. Bravo, to onda moraš reći. Da. Kada imaš drugi program, drugčiji program, u zagradi bolji. Naši ljudi misle da je samo drugčiji. Šta ja znam, i Čobanković je drugčiji od ne znam... Je Čobanković bolji? Čekaj, nisam završio. Dobro. Recimo, kad usporediš Čobankovića i onog Leonardo DiCapria, ti možeš reći da je Čobanković drugčiji. Drugčiji, ali ipak kad gledaš ovako sa ptice perspektiva da je Čobanković bolji. I onda nema razloga da ti... Dobro, nećemo sad u detalje, ajde drugčije. Dakle, evo, imamo za vas najnovije vijesti koje su skupljene ne iz brda zdola, nego od svih mogućih izvora. Dakle, mi imamo bezbroj izvora od kojih skupljamo vijesti. Dakle, to su ljudi koji rade u nekim službama, naravno, nećemo sad o imenima. To su ljudi iz vlade, iz opozicije, čak imamo iz hrvatskih ovih laborista jednog. Ali ne bi smio otkriti. Neću ja reći izvor. Ne, novinar nikad ne otkriva izvor. To su tajni podaci. Naravno, onda tiskovine, elektronski mediji, sve je to skupljeno u ovih 30 minuta Peronova dnevnika. A da bi vijesti bile istinite, pravovremene i točne, brinu se dva pledovajena hrvatskog novinarstva radijskog, dva prvaka, rekao bih. Mislim, glupo je možda da govorim na taj način o nama, ali kad neće niko, moram ja. Znaš, to je Ante Tuna Čulo, koji je ispekao zanat, već da ne ponavljam, 100 puta sam već rekao, u mostarskom listu Metalurg, je li tako? Tako je. To je bio list tvornice aluminija u Mostaru. Je. Ja sam samo da ne bude kao netočnog navoda, nego da ispravim, ja sam tu na prakse, mislim, i da malo stečim neki novo iskustvo. Sad se traži. Mislim, ako ti hoćeš se zaposliti na drugom programu ili na prvom ili na trećem, na HRT-u, traži se, dakle, da si Hrvat, da imaš domovnicu, zatim da nisi osuđivan. Jesi osuđivan? Nisam, ovdje ne. Mislim... Kako misliš ovdje? Ne, mislim, dobro, nisam. Odležao si 2 godine u Gabonu, ali to nije bio privredni kriminal, to je bilo nesporazum. Ne, mislim, opet ti to kažeš javno. Ali gle, pa najveća šminka je, kak naši političari, najveća šminka kad si bio u zatvoru. Dobro. Misliš da je Sanader na silu išao u zatvor? Pa zamisli poslije kad se bude... Znaš što je šminka? To je kao... I to ne u Hrvatskoj, ili to je selo, bez veze. A to je su luksuzni. To je stvarno, da se vidi gdje sam ja bio. Da, i tražit će se iskustvo. Obavezno. Prema tome ti si iskusan sad novinar još malo, pa dok Živojin Mirić. Ja ne znam šta je poslije operacije, kako je ovo... Ja ne znam šta on... Stvarno, ne znam šta je s njim. On je otišao poslije presude generalima, otišao u Banja Luku kao na neku slavu. I više nema trajne trage. Ali imam ja od Dodika
predsjednika ove Republike Srpske, njegov šta mu dođe, brat od tetke, ima pašanca malog koji zna, naš ovog Dokumka Živojnovog, pa ću ja tu saznati. Ali dobro, nećemo sad. Dobro. Evo, imamo dakle zanimljive vijesti iz svijeta, imamo domaće vijesti, a i u retrovizoru malo da pogledamo, pa da premo što je to povijest nam namrla, pa da o tome učimo. Opet povijest. A moraš. Dakle, evo, imamo neka istraživanja, dakle, instituta u Velikoj Britaniji, a u američkim institutima su samo potvrdili to. Dakle, valja se baviti na uzorcima od preko par tisuća ljudi da bi nekako se dočepali istine. Dakle, evo, ono što je sigurno je to da muškarci unutar veze koje imaju, dakle, ne mislim na brak, nego jednostavno unutar veze, muškarci prvi kažu volim te. I to prije nego što stupe u intimne seksualne odnose sa dotičnom gospođicom ili dečkom ili buduće, da. Dakle, muškarci prvi kažu volim te. Dakle, koliko su muškarci, to samo pokazuje koliko su muškarci na neki način otvoreniji, koliko su emotivniji nego žene. Iako svi mislimo da žene znaju voljeti ovo ono više, ali mislim da su muškarci ti koji pate. Ali ja mislim drugačije. Ja mislim da to su poantu u tome... Čekaj, ti si u vezi prvi rekao volim te, je li tako? Ja jesam. Ja nisam. Sam svima govorio volim te. Ma da, u tome je problem. Zato što muškarci može lako. Ja bih rekao da lako može reći volim te, nego žene dok nisu sigurne neće ti reći volim te. A misliš da to muškarci kažu tek toliko da bi stupili u intimne odnose? Tako je, da. Ali ja mislim, i uvjeren sam, apsolutno uvjeren sam o tome, da. Malo si mi sad bacio. Ne, nego lako, upozna se sa surom i odmah od brve volim te. To je lako reći. A žena dok nije sigurna u tome neće ti reći nikad. A zato tako istraživanje, mislim. A mislim, nisam očekivao da ćeš... Ne, ja sam, kako se zove, objektivan. Je, jako si objektivan. Daj mi reci, jesi ti rekao u vezi volim te prvi? Jer sam odmah rekao volim te, čisto se vidjeli. Da. Odmah što ja tebe volim, ne bi li dobio normalno, prednost. Ja sam ipak i muškarac, znači sam rekao volim te. Da. A zašto žene, da li ne možeš ti prije reći muškarca, zato one druge kažu. Znaš? Ne. Čim se vidimo, volim te, gotovo. Znaš, ne može stići, reći prva. Da. Dobro, žene, kod preva recimo unutar veza, muškarci varaju onako iz narodnog običaja. Znaš, nema emocija tu. Dok žena kad vara, ona mora, osjećajčići moraju raditi. Znaš, zato je opasniji kad žena vara. Da, puno opasnije, onda pukne veza odmah. Da, nema. Žena neće varat bez veze. Znaš, da, oni sve, mislim, žena svake im čas, oni sve polako. Ko? Žene. Polako, ali sigurno. Oni neće reći volim te dok ne osjeća dobro. I ako dođe do svađe, ona kaže, ja tebi rekla ikad volim te. Ja ti ne volim, da. Evo, meni moja nikad nije rekla volim te. Bez zanci. To je opasno. A? Jako opasno to. Znači... Šta bi rekao ti ovako iz tvoje stručnjačke perspektive? Mislim, iz moje perspektive... Zašto meni nikad nije rekla zato što, moja da me voli? Nikad. Znači nisi dovoljno nju volio da ti bi mogla tebi vraćati tim riječima. A ima neke žena, mislim, žena isto može reći volim te. Ali kad kaže volim te ovako, i ona je, po meni, kad kaže volim te, nemoj mi reći volim te, dokaži mi da me voliš. A, znači dijela, a ne riječi. Dijela, a ne riječi. Riječi može svaki reći, može snimati, kaže volim te, cijeli dan. Dobro, evo, dakle, istraživanje su pokazala 5 velikih opasnosti za zdravlje unutar, dakle, kuće. Mi mislimo da je naš dom ili kuća ili stan gdje prebivamo da je sigurno. Razumiješ, to je ona spika, idem doma je najljepše, home sweet home. Da. Međutim, 5 velikih opasnosti se kriju unutar vlastita doma. Kao prva opasnost je svakodnevno tuširanje. Nenormalno šteti zdravlju, koži i tako dalje. A budući da je koža najveći organ ljudski, to je užasno opasno da koža nadrapa. Dakle, svakodnevno tuširanje je izrazito opasno. A ko to je napravio taj istraživanje? Isto znanstvenici. A ti ne slažem se s njima. Zašto? Znači to tuširanje ne šteti zdravlje, nego šteti džep.
Nije. Nije? Ma daj čovječe. Je, što nemoj ti. više trošiš Pa vode, nisi ti trošiš tu ovo... da pružaš otpor znanstvenicima. To je globalni svijet, oni sve idu kao zdravlje, kao da to šteti zdravlje, stvarno ne šteti zdravlje, zato Ma što... šteti svaki dan se tuštirat, pa ja se podaperem samo gdje se znojim. Ozbiljno. Znaš da imaš točaka na tijelu, recimo gdje se ja perem mjesec dana, ja se tuširam možda svaki 3 mjeseca, kvartalno. Da. A do tad se perem di se znojim, to je ispod ruku, oko polnih ovih žlijezda i gotovo. Ali ja ne kažem ok, možeš to, a ipak ista količina vode možeš trošiti svako više nego da tuširaš Šta svaki dan. ste stalno na potrošnju? Pa nije reći o potrošnji. To je laž, u istine je da ljudi ne žele da troši novac. U vode i u struje, pogotovo ako ima bojler. Kao da štete zdravlje. Čekaj, to misliš da je to zbog... Ma 100% garant, da je u režim. Dobro, onda druga opasnost je 8 sati sna nije potrebno, to je previše. Dakle, znaš ono 3 osmice, znaš kad su radnici zahtijevali, evo sad je 1. maj, oni su nosili 3 osmice, dakle u Chicagu i počelo je tamo pa nadalje, a to je 8 sati rada, 8 sati 8 sati rada, 8 sati odmaranja i 8 sati 3 puta 8, 24, dakle to je jedan dan. Evo, fali 8. Ne. Jedna osmica. Ne. 8 8 sati radit, 8 sati spavat i 8 sati slobodno za svoji... Da, ne znam šta je bilo. Ali kažu da je 8 sati previše. Znaš da si ti umoran kad dugo spavaš. Probudiš se umoran. Ja sam umoran kad spavam 8 sati. Nego? Koliko? Najmanje, po meni najmanje 10 sati spavanje. Pa kako? Da se čovjek odmori tijelo. Ma daj, to je previše. Onda treća opasnost. Poslije pranja zubi ne ispirat vodom. Jer onda skineš ono što je sa paste za zube fino na zubima. A kako će to izgledati kad ne ispiriš vodom? Ovo je mi sumljivo taj istraživanje. Ne, ozbiljno. Kaže onda lišiš zube onog zaštitnog filma. Ali taj okus, kako bi to zdržao? Ne znam. Onda, ono što me najviše iznenadilo, dakle, puno je zdravije čučati dok si na WC-u, dakle čučavac, ili u šumi, ili za drvetom, dakle čučat, puno je zdravije nego sjediti na školjci. Na školjci. Bilo gdje. A zašto onda se proizvodile školjci? Školjke. Pa ne znam, ali samo ti kažem da je puno zdravije čučat. Recimo u Africi je, istina je da... Primiš se za baobab i fino čučneš. Da, mislim, ali samo to sad isto uvisi od tvoje... Samo znaš da je u Africi opasno to. Naš premali mogu te hijene napast. Ozbiljno ti kažem. Jer kad čučneš premali si. Da, i onda kad te vidi... Ne, nego, ja kažem, to trebaš imati kondicije. Čovjek od 100 nešto kila, kako bi mogao... Pa dvojica ti pomognu. I ne, mislim... Kažem, sumljivo je to istraživanje. Pa ne, ali pazi, na školjci postoji i puno ovih bakterija i tih protozoa i bacila. A dobro, a doma školjka, svaki ima svoje. Dobro doma, ali inače je zdravije čučat. Sad, nije to bez veze rečeno. Znaš, možda je... Moglo bi biti to tako. Zbog oblika tijela. Da, ali... Znaš. Recimo, ja kad ovako šužnem ovako, padnem. Ja ne mogu čučat. Ozbiljno, mislim, to malo teško. Dobro, ali evo, to su oni tako. Dobro, onda, što je izrazito opasno, je kuhanje, čišćenje, usisavanje, spremanje po kući. To je dokazano da povisuje tlak, naš krvni pritisak poveća i jako je štetno. Dakle, usisavanje, prašenje, kuhanje, čišćenje i to je jako štetno. A vidiš, a žene duže žive od muškaraca u prosjeku. Zakaj, zato kad nemaju ženu. A drugo, one kuhaju, čiste i to, i da je štetno, onda ne bi duže živjele. Da mi kažem ti, taj istraživanje ne drži mi vode, sve ovo, znači ne smiješ obrati zubi, ne smiješ se tuširati, ne smiješ mislim, to je, moraš biti brljav cijeli život po njihovom. Ne smiješ usisavati, ne smiješ... Da li pa su to znanstvenici, znaš, nije to moja baba rekla. Znaš, to valjda znanstveni lijeni, to nima paše, pa tako napišu, po meni, ja ne znam. Možda grešim, dobro. Ali nešto ne štima. Evo, cijene hrane idu u nebo.
u nebo. Kupus skuplji 184%. Ej, možeš vjerovati? Kupus zelje? Da. 184% skuplji u odnosu na plan. To ne možeš vjerovati. Kako je, pa imamo mi brdo zemlje, možemo staviti gdje hoćemo. Čemu se to radi? Mrkva 127% skuplja. Ej, mrkva. A mrkva bez veze možeš hraniti konje s njom. Onda jabuke 45% skuplje. A jabuka na bacanje ima. Nešto tu nije u redu, ozbiljno. To ne znam. Da je to teorija zavjere. Je, baš to je. Da. Onda potpisan predbračni ugovor između princa i princeze. William će dobiti djecu ako se rastave. Predbračni ugovor. Jesi ti potpisao predbračni ugovor? A nisam. Pa jesi lud, ti isto. Znaš, moraš na ugovoru. Ide jedan primjerak meni. Ja sam potpisao predbračni ugovor. Sve taksativno sam naveo gore. Jedan primjerak ide njoj, jedan primjerak meni, jedan primjerak njenoj mami. Znaš, da ne bi bilo. Jedan primjerak mojim roditeljima i jedan ide ovom notaru. 5? U 5 primjeraka imamo ugovor predbračni. Mora, sve sam naveo, znaš ono. Sve. Ma joj, nećeš mi se. Znaš ono, žene kad se rastave, hoće sve dobiti. Bez veze. A to u Americi svi su uženili da bi se rastali, da bi mogli dobiti sve. Pa da, ne. Djeca, kome? Djeca idu Williamu, princu. I kako će od njih on odgajati? Mislim, Pa ne, djeca mora ići malo. Dobro, ko odgaja? Pa neće kraljevski par odgajati djecu. Ima ko će odgajati. Ove odgajateljice, znaš, pa neće se oni baviti s djecom. Reš biti kraljević i kraljica odgaja djecu. Šta će ona prematati i šopati i dojiti? Nego ko? Ima ko hoće. A mama je, tata kad god prins ili kralj ili bilo ko. Ma nemoj. To postoji još. Pa to je normalno u plemstvu. Pa neš ti doji djece. Šta si ti lud? Da te neko, znači, pa ne može princeza dojiti malog. Ili mu prematat pelene i prati dupe. Pa da. Ona samo da čak rodi. ne mora ni ona roditi. Ima zamjenske mame. Znaš, da imaš u njihovim časopisima rađam kao bogatom paru rodila bi dijete. Iz usluge. Da. Pa da. Pa ko je rodio dijete ovom Elton Johnu i mužu? Pa nije Elton John rodio. Da, nego onda? Muž. Nije, u stvari muž ne može roditi. Oni su našli ženu koja će roditi malog za njih dvojicu. I ta sad žena šalje FedExom, onim poštom šalje mlijeko. I onda oni to mlijeko staju u bočicu, zagriju na ne znam koliko stepeni i duda, mali duda, pa da. Znači, sve ti to... to sve otišlo? Pa otišlo je napred, to je napredak. Sve seljačke fore, ti ćeš rađat, dojit, odgajat, pa nisi lud, nemaš vremena za glupost. A ko nosi dijete? Kud? Mislim, ne kud, nego ko nosi dijete 9 mjeseci? Aha, nije više 9. Ne, 5 mjeseci. I to su 5 mjeseci je sad. 5 mjeseci? Da, po u Europskoj uniji. Nosi, kog ti ozabereš da je mama. Može i princeza nositi dijete. Šta? Ako hoće, ja? Ako hoće, može nositi dijete, onda rodi i onda odmah dijete ide tamo u proizvodnju, odmah se odgaja, uči manirima, hodu, plesu. Znaš što znači biti kraljević? Pa nije kraljević tu iz Otočca. Pa da ide tu u Balavu u školu, tuče se sršnjaci. To je sve hoh. I oprez, zmije ulaze u prirodu. Dakle, ljudi moji, oprez u prirodi. Zmije ovih dana izlaze u prirodu iz svojih nastambi i iz rupetina. Dakle, ono na što valja pripaziti pažnju je na 3-4 otrovnice koje žive u Hrvatskoj. To su poskok, trokutasta glava, roščić gole, na vrh glave roščić. To je poskok. I to je poskok. Ne, to je Čobanković. Govorimo o poskoku. Onda, dakle, kobra pljuvačica, primorska kobra, dalmatinska, kobra pljuvačica, ta te neće ugrist ili se ne da puzat, nego pljune. Iz daleka. Da. I kad te pogodi u oko, oslijepiš. Jako je opasno. Opasno, jako. Kobra pljuvačica i kobra naočarka. To nose naočar. Da. Samo si ti smij kad te zvekne, da viš kako će vidjeti plaćeš krgut zuba. Zatim crna mamba. A nema to u Africi. Ima. U Hrvatskoj. Ne, otkud došlo? To je tebi. Kako došlo? Znam otkud došlo, iz Bosne.
Crna mamba, ona je negdje Krk i ovo, naši Gorski kotar, Prigorje, ovako, tu ima crni mambi dosta. Krajt, kopjoglavka i tak dalje. Znaš, ima dosta otrovnih zmija. Znači, kako treba paziti gdje staješ, obavezno duge hlače i čizme gumene. Usred ljeta. Ako u Gorski kotar, ok, ajde. Nije usred ljeta, nego usred prirode. Šta ćeš ići bos? Znaš, kad te rokne crna mamba, i još ti padneš dole, još ti kobra plivačica pljune. Puh, đubre jedno. To je odmah. Da. Mrtav sekunde. Da ti je. Dakle, ne paničariti i nemojte ubiti zmiju. Dakle, koja vas rokne, ako te rokne zmija, nemoj odmah ubijati seljačke fore. Ne, ću ja nju gledat. Dobro, ona te ugrize i ode. Nemoj sad, znaš, i što manje kretnje radi da ti otrov brzo ne kola. Dakle, podveži iznad, ako te ugrize za nogu, onda iznad rane podveži da otrov ne cirkulira Dobro, ako me ugrize na nos. Ako me ugrize na nos, gdje ću vezat? U uši se veži. Ali gdje ćete za nos? Pa kud guraš? Nikad se ne zna, ako poskok, on će skočiti. Nije, to su priče, ne skoče poskok, daj. Recimo, crna udovica voli skočiti. Pazi, pauk, on skoči. Da, on pazi, to je. Ali nema, hvala Bogu, nema to ovdje. Što nema? Nema ti. Crnih udovica? Da. Crnih udovica, čovječe, u Istri, u Zadarskom zaleđu, na otocima, ko u priči? Ozbiljno. I dakle, tapkajte nogama i glasno pričajte tako da ona čuje da ti dolaziš, onda će ona otići. Da, zmija je slijepa, zmija ne vidi, jel? Ne, nego ona ti osjeti, on ima termalni, on vidi toplinu tvoju, ali cijelim tijelom, budući da leži, nema noge, znaš da nema noge? Nema noge. Nema noge. I onda cijelim trupom leži i onda osjeti vibracije. Znači, kad iš u prirodu, stupaj. Znaš, pa kad je nekog iz JNA ugrizla zmija? Nikad, znaš, strojevi korak i zmije bježe. Dobro, a sad ću vam poslušat koji je ona tvoj? Da, Mati. Mate Granić? Ne Granić, Mate Bulić. Mate Bulić. Kamen krši maslina. Kamen krši maslina za Čulu. Moje ime, tvoje prezime. Da, dobro, ajde. Kamen krši maslina, vinogan ga neredva, sve to ima zemljaka, moja Hercegovina. Kamen krši maslina, vinogan ga neredva, sve to ima zemljaka, moja Hercegovina. Ivanov dnevnik. Ne vjerujem, nagovorio si tatu da ti uzme pretplatu, pa kako? Ha čuj, treba znati. Drugi put gledaj i uči. Ma daj! Našao sam super ponudu u VIP-u. Stari mi plaća pola pretplate, a pola ja. A platit ćeš nikad. Upravo tako, pola sada, pola nikada. Postanite VIP pretplatnik i uz sve za mene tarife plaćajte samo pola mjesečne naknade. Zauvijek, sve zbog vas. VIP. Ivanov dnevnik. Sad samo da podapremo na brzinu, dogodio se današnji dan. Dakle, 1629. Ivana Orleanska oslobodio Orlean od kog je mogla osloboditi Francuskinja? Pogodi. Od Napoleon. Ne, od kojeg naroda? Ko je okupirao? Ko je Francuzi? Da. Oni su okupirali puno to. Britanci. Od Britanaca oslobodila Orlean. Ivana, Jean d'Arc. Da. Od Britanaca, ko bi drugi? Nevjerovatno koje lopine. Onda dinastija Ming, to su oni što su proizvodili one vaze i ono. Okupirala Tajvan. Nevjerovatno. J.J. Strossmayer. Znaš ko je J.J. Strossmayer? To koji Josip Juraj, da, J.J. Strossmayer pokrenuo osnivanje akademije. Dakle, rodili se 1901. Hirohito, car. 1954. Jerry Seinfeld, to je onaj stand-up komičar. 1958. Michelle Pfeiffer, to je ona glumica, znaš ona Pfeiffer. Kad je ona rođena? 1958. Dobro, nije, da. Pa dobro, drži za svoje godine. Drži se za svoje godine, znaš kako se drži za svoje godine. Evo tako, to je bilo sve petak i danas što oni gledate. Petak, to je bilo da. sve za današnji dan i još samo da vi posjetimo sve ljude dobre volje. A ako želite dati 50% i više nikad ništa, onda lagano
Zagrebačka 145 ili Intelkom. I ako se hoćete zabaviti, onda lagano Arena Centar, Automat Klub, Game World od 0 do 24 i onda na pojas nešto u Aladinu isto Arena Center. Da, tu na čulo, inače vrstan kuhar. Da. Evo, toliko, pozdrav, provedite vikend zajedno sa najbližima. Sve najbolje za praznik rada, jel? Ja zaboravio da je 1. maj. 1. maj? Ma bez veze to. Pa 1. maj, i onako nedjelje. Ma koji praznik rada? Daj. Praznik rada. Ma jako možeš misliti. Ma ne, to je praznik tradicija. Rada u Hrvatskoj. A praznik, ništa. Mislim, čestitamo. Ma kome da čestitamo? Ma čestitamo svi ljudi koji... Šta? Koji vjeruju? Koji... Svi vjernicima čestitamo. Svi ljudi dobro volje. Radnici. Ma koje dobre volje? Onaj ko radi nije dobre volje, čovječ. Kom ćeš čestitati 1. maj? Da, tako se kaže. Ma daj, pusti to. Ništa nema, ništa, kakav 1. maj. Dobro. Eto, budite dobri, veselite se i ljubite jedni druge, da ne mrozite željni svega, što bi rekao SS Krančević. A do ponedjeljka pozdravljam vas Tuna i Analog. Do slušanja.